گوندê Elîcaro yan jî gundê Jarê 5 kîlometreyan li başûrê Rojhilatê nahiyeya Bilbilê ya Herêma Efrînê ye. Li vî gundî pîrejineka Kurd bi gul û kesera mal û darzeytûnên xwe yên talankirî jiyana xwe ji dest daye. Çavkaniyeke nêzîkî malbata wê zanyarî dan rûda wê. Melek Xelîl İbo ji gundê Elîcaro ye. 63 salî bûye û jinbî bûye. Dayîka 7 zarokan bûye. Hevjînê wê Mennan İbrahîm ji 8 salan ve jiyana xwe ji dest daye. Ji 2018 ve li Şehbayê koçber bûye. Havîna 2022 vegeriya bû gundê xwe. Mal û zeviya wê ya zeytûnan ji aliyê Esmer berpirsê aborî yê lîwaya Siqûr el-Şam ve desteserkirî bûn û lê venegerandibûn. Roja şeşê mijdarê bi celteya me jî jiyana xwe ji dest daye. Lem'an Xelîl berdevka rêxistina mafên mirov li Efrînê ji rûda wê re got jinbiya Kurd berî celteyê rastî gefên çekdaran hatibû. ملك خليل إيبو خلقي جندي علي جارو زيادري سول كي بقري جندي خو لنكوني بقري مولي خو ميليشيا صقور شمال كسكي بنوفي أسمر دستي خودينو يسر مولي جنده ملك مولي جنده في دعوارو كرج مولي خو بقرني ملك مولي خو بقرني لمخابن سر ونقاراندني ملك مولي جنده هاو كاسو أسمر دماريو بشاف رويك شامي دشنيش جندرو گاف گریا دادنه ترسه دادنه جمعنی حقیقو نخوزه هوا ترس تکابزی کی گنده را دکن عفرینه لو داره جان خود دست ده. بری جیانا خوش دست بده جنبیا کرد قویتیا خو کربو کو جنازه وی ببن مالاوی. به هولن روسپین گند فرمانداره کو مالاوی دست سر کریا ریدا کو ترموی خاطر جماله بخوازه. لیوایا صقور الشمال بشک ج ارتشا نشتمانی یا اپوزیسیونا سوریه. سال 2012 لجبل الزاویه لگندوار ادلبه هاتیه دامزراندن. فرماندار وی حسن حاج علیه او خلق گنده کن صفره یه پارزگاه ادلبه. 1500 جگدارین وی لیوای هبونه و بشداری داگیر کرنا عفرینه بوبون. چکدارên wê hejmarek gundên Mabata, Bilbilê û Raco kontrol dikin. Çavkaniyeke taybet bi rûda wê da zanîn ku li gundê Elîcaro çekdar û erebên hawirde weke xwediyên gund reftar dikin. Mal û mizgeftan ji xwe re li nav gund ava dikin. Nişteciyên resen ên gund jî pir hindik di nav wan de xuya dikin. Hüseyin Umar Rudao.